kila ndona kuweta kwao yuki samba nikana kwena majikwa na majikwa we cannot ascertain tukasana savyo kana kwina maandamano kana maikwa kindu chambe ni tina wako manika kana amaandamano amaendete tita wasya wa mwika agency amalikile and amalikile parliament they were pure agencies they were people kana manai ando manaina ketumi cha kuandamana manai ando manenda wasya wo weweke mpaka ambunge mainena muthenyani wayo nimewiya maasya nicho kitumi ukono mbunge ya senate kwiso wa keli nimethiwe na kikalo cha kimbithi kikalo chu ila mumilile yo kioko nikana manene mbewa wanda maisha monko sio ni nakulikie muno no kuigwa maitwa empty heads maimangwa ni amuika mpaka malikililo kola methi ambungeni mana isike bituke na mataji muno na mona ni meka lende ma discuss sindu ile itona kwithi asia affect the ya Kenya kwou amuika mambe ni kwasene sabi kana maandamano mambe na makeli kisamba mai andu menda wasia wo wewike menda wasia wa ene ma Kenya ama wasia wa amuika wewike na yela kukie wesa kwithi maandamano awa sisi isura ni siambie kwaliuka amaandamano ni maisye credibility wesa kwithi ajuti tamandamano ala man expect wa kuende alama na imamu na alama na ina ujumbe alama na ina message to be given kula kwa president na atongo yalange nicho kitumio kuona jua maandamano yume na tashwishi mbinge pio kwanza maiti ya ni rest kana maiti wesa kwithi ando maika myanda kame mekalitende nukuona ndi ya America ni ise yo ni kubetango balos wayo la wipande ya Kenya the embassy nondo there is a lot of unrest even kwa atalii nimeubinga na kwa ndi ma Kenya nondo yuba hape na ndo makuyiwa bape na ndo makuyiwa pe na ndo miyo yo ike utula ona Raila Odinga yo mutongo wa ngoti ni akiutiti ya Azimio aisha kana kwina cases sia ando mana repiwe pe ando makwatitwe aka mana repiwa makangewa miyo yo makangewa mbesa no kuona hiyo maiweta waliingia walichukua kompyuta zote wakachukua pesa yuwesa with ya maandamano asu ando makwatwa ni we atondu wiwa ebindani thinabu ebindani ya mututia the OCS wa bama kuwena ela wesa with ya ndo komechanesa ni wese kwina nzangili si otule landu ba musini wa wote maandamano amekalilu kila mundu ena wia wa kubithokiwa kila mundu ena wia na wia nondo oyu mekuandamanikie cha lazima mekuandamanikie cha lazima na mbeni the first and the second day bajai cha lazima mundu aneyumilia kwa kyaga imana manoni lakini oyiweza kwithia we utembete mbe ni wongo nenga wa report muthanyane wa hiyo kana wikilia aba wote wethi wakamota ka kukuita mundu uyumwa kamotani mota yaku yetu obungo yoso yipaki wakando ni nengwa mbungo newe suoni wotongeza maandamano haya ambisa number 1 mundu we kwiro wati yuko kuandamania maisha mako so you asise there is a lot of unrest with the maandamano ni matangasi to kwina circulars si utembea akana kwina circulars si unaika si ungameti sia kuungamia na ingi bado sielete kana bado kwa maandamano so hicho kitu mingo kuya kana kwina mkanganyiko meko na majiko kumugwende kwenza matata ite kupasuka msamba na yunikana wo wonekana kila mundu enawia ati mundu kwenda semba Irene tuiba yes ndoto yesu amete ya kana kwina tension kwina bia nikumaanisha kana yumba ndo munanani wa umonde ati mundu thiba ya slota akayuthenza ngombe yake ayi pati mundu elika ba hoteline akande mutu wake uwe chabati ninge mama anethi wana akanda owite twabati mboso wake liwakanga siambita ngotongoto siaiwa ile itane mbebu sio sia thukathuki wala mini mako na mubila no nyeme iko na mubila tia kamukebeka tia gas biba ama nako na mutu tuwa mama weta ndonde me maya mboso na maya taba nili na inge mechetheka so you kesa kwithia you we kibanda cha kugina manana kaba mako nikumaanisha ngone na ngone alange maisa kuriski kubingwa nduka sio nani wa umo ngutabye mpaka ila tukwesa kuikiriswa nesa kana tikesa kuona action ya president kana the other leaders na agency
ila tukwesa kuona action yatekiwa kana ematambya moso tuigwe une kwina umbano katika mtandao wa X space kana wherever mekwithia mandi saidi kukomania mpaka muthenyo utise kwiwa ni kweka lo hati mundu onomwe wisa kwitikila kana gake kaende school wisoko hati mundu esa kwitikila bingwa biashara wake hati mundu esa kwitikila kuthiuka soko mana kana utembete ku kana wiki kindu chuchu kesamba I'm very sure kana bati mundu ezo risk maisha make nondo ndo isila undiyo mokata ndo isimoka maya manana makwithia bwethia ne mayo masiaiti ndo isimekumia ngwa magweyo ngwese manda mano wi muthei kana wisu ndo isimekuyata nondo ani ando bado for now maikweleka history isiambie kumbulwa ni mutongo wa Azimio Raila Amolo Odinga ethi wabe mapetio manene muno pio mesa kutuma ndisia kimataifa singilia nitachuki nani wene Raila kutuike kana katika maandamano aya peamwe nzangilisikanile na ame kuandamana maandamano mamungo na twesa kukwata report sia kana pe kama na kukiwe kabindani kukamaandamana kindu kiwa tatwa kisisi na bisonge na bisa wandisio ndisia nza kiuga kibwata ireni kindu kiwa tatako kikunikila kisamba nesa nono niela Mudavadi unasia kana ndisia nza ikalikilele lakini ndisia nza kutwika sikalikilele na ndia America the superpower inena yambe yase yone kuondwa balosi what about tuthitulatu nini tuthi amboswana tuthitulatu nini na tuona tatukosa actions ziko ona mone mako withdraw sindu sio kidogo wiwe UN tondo ba ya city Uganda kidogo wiwe UN ni ko support the country of Kenya kidogo wiwe mawisa mande ya Kenya na mehate ni matungwa kundi ya Kenya yani kidogo wiwe maundu maingi pure IMF nesu ni akoloko bethi ya Kenya mkanganyiko na kwete bisote musio ondo mana na kwithia ndi ya Kenya yekalata yebatha tarekala you know it is man for himself, God for us all. With the Kenya nitayeka luta yabatha ningi yo yuwe wona o yu mundu wina kiliko kisio musungu wina family yake wendi live ndi ya America we wona tae risk ku kabandi ya Kenya akombo hotel Mombasa panatha niwe hotelini makali matha no oke ba Kenya ko sherekea bahari ya ndi ya Kenya ebindani ye kwa sua yuona yukindu chuchu ni chambie kutwete repercussions ni chambie kutwete ya mauthuku ni mambie kukanya na kindu iki nambiise kiki sio yichende chende wona wiwe aingo yambie akwanye nesa na emine yananga yubena wanange komunene ulawende na kukusi wakumana na issues on this protest tuika ne tuma ramwe ndo wasaita tusia kwacha mwithikisa ne tukwithi watete utandia sanzo we bange no kumalu cha sukuma siaku yani kwa kube maandamano mego kana matigwo otondo tethi wati ikuya kukumwe kwendene na kula kunge kwenza ne kwatiania nondo twamuka ari ni twiba pende to sia nenwa ni minister mubyani wosese Aden Duale second slogan ya Ruto must go tia ala mekuandamana nikindu kisobe twene ngalikoni yo pinzani na weta masitwa amwe katika ala mengalikoni yo pinzani Aden Duale muthenyani wa iyo no kunena na kisese kimwe cha mauvo na ila umilile ayele sejulu wa the state of the nation no kulilwe ni kenda ayele maundu maingi ta deployment ya KDF kutethia ni sana mabisa ma polisi kukitana na alama andamanite you aine na issues sisu sio ndi ayele sia maundu asuo ndi no biki state ya kuelesia yuluwa slogan ya Ruto must go initially otondo tunaweta jensima yaambia kuandamana yai operation reject the finance bill 2024 kiucha kuno chakuna malika mbungeni na indi president William Ruto aondoka na indi ichuchu China reject finance bill ndiko kwa ina operation occupy parliament maundu asu ndeni mafanikiwe they occupied the parliament and at the same time reject the finance bill Ruto reject the finance bill usually we say kana ni mana akolile kiwu you mean Ruto must go Zakayo shuka Ruto must go me asia kana Duale
ula niwe minister mubiani wa usesei wa muguo asekana Ruto must go ti amuika emergency amuika emergency. They have no problem with the administration ya President William Ruto mana ina thina na the finance bill na marekebisho manata kuona namba ya cabinet no ni masenete yo ni maisima cabinet secretaries kana ma minister ni maolo na sindu ingila tukuona siambie ku take effect takuolo kwa misala ya thuko myuma serikali sindu taisu ila amuika emergency ma list ye initially na yukaka Ruto must go kena guns amana makonge andu makorepsiana na ibeti makwika maundu mathuku yuduale asia ana tongo imanga liko ya ule ya lambado kupiko munde kita ucha kusindwa thini wa elections 2022 kita haiso boa na mata haiso believe kana William Ruto is the president of the nation of Kenya na seka na ana ndo bado mate kuiwe tu miaka tutwatialia tu 2027 makuiwa mata omesia na indi wasa kwithia no kulilwe nekana hailesema sietu amo whether ona ndana take time aseka cha mbe Stephen Kalonzo Musyoka mwandiki munene wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni au ndo mwana Miguna asia ndo ni momena slogan ya Ruto must go yuna ke nenga ni itumi asa kana kitumi cha Raila kwithi ate kunena ni mesi kana Raila no kusinda kila kibila cha mwene kibila wanza mayangwata ni yanthesio ndela ni Africa Union Commission ilo kusinda kibila kiu na ethi Africa Union Commission bakati wayana yurusto must go ango betu wayana ya presidency na genondo Raila no go the AUC no see you come maybe February next year if Ruto goes ni wake that way anga wasi elections together maybe to anga wasi elections meona yuni pe otiwa kana iba kanya kana kenda mo occupy the seat asuma azimio ungena ke the AUC isu ni si tumila duale okunengana na ama ya yuni meka le opposition ni yo ya opposition na mayende ona kulungana na serikali na mayumi sia pain ili ondo baile na mayate la 2027 yondo baigwe ni Mohamed Ali ngojeni 2027 mchague mwenye mnataka. Asante ndato sia Aden Duale yes unity kuona chake elekele kulako ya tongo imanga likoni azimio nukwana undusu pia tagwa toende yana kudhatia amuika emergency kutwike kana slogan yenu tiyo slogan yenu ni ya Kalonzo Musyoka na kina Jeremiah Kioni na Miguna yini senga iweze amuka bibalambe bikete undu tunonie si kuila tunonie si agency kisambo na kujuju asiof yes we na a lot of fear nondo beki ndo to no ne na ugethe andu isila banzi yani wenu gete sure yuduale enzenye yumunde nde ukiana we banaila kwina muwa etwele asyo mali ya duale thiba kaiwa ngamile sio bagitengela ke wilingi sio ba yani ni senga he has no fear na amuika if truly na kila wisi yes yene senga yu atena fear na amuika aiweta kana slogan tiyo ni kwasekana these people they don't need to command need to command mai need to kumabuthia need to kwasiandwa mai to na ku come up with something kindu kilituta kinu isinde kwasekana yuduale no acknowledge ya kana kindu gene kilomu kana kindu gene kilitu na yeye banga yulo kuona no sema imundu enda usindo lelo kuya muika kana muika map with such kind of a slogan kindu tuni ngona kisamba pia bado nikitonda kwete issues concerning demonstrations na maandamano alama banki vitu omundi na sabasaba aya ndikisa bata witu baane kuotabya ndhe yabikaba bata witu ne kuotabya maundu aloto na kwitwa we might expect na balande yitu yelekela tuile kanya na mambo wasu yes Irene Muthana weyo nitunoni enzama ya SRC kwatiania na gazeti notice lama tumbethetie mwaini muthelu Muthana weyo I mean etukonje mwela mwa yuti ukwatie yes pe amwe kwisa kwambia kwinu cha kikabu chusu ita mbesa na kwatiania na kila tukuona cha ulabuya watu tabia nundu ana mwene mawetete ona ndeto sio ndeto inasio ba nuona kana jumanda manwala matwaigwe ni amuika emergency tamama tumie ayumbe amaitu mekwifanya kana tina momale ya musala ambungi amaitu kwanza mebanga ngilie 14 tikendo kwanza Mohamed Ali asa hata ukitaka kata 1100 sisi hatuna shida uchumi wa nchi ya Kenya umeharibika sitwagoja tutangoja hadi siku ile sindusia mthemba tausu you are sisi hapa na kind of yoni ni nako tabyo behind the cameras na kuyabe mundu mwikiata
pe mundu mukamate bala nibo bambi indi camera pe mundu mukamate bala nibo na ne balumye kwanza naona na makamende ito ni ngula keke kwenda bati laisi kenda nguvu nekindu muthemba wa ngula na yungula eno hale kwete we yubumbunge use sarasi okay kila ekani fafanulia mwenendi ila president William Ruto mali kile kibilani na Rigathi Gachagua ona before gazettement ya matuko miongweli na atatu mamwe wa nyanya mwako bitie wakana thukumi ma serikali nimekuangalwa misala effective from 1st of July mwaka uno kana ya misala yesu yambiye kuthukumi tuko imwe ya mwayo yunegwa president William Ruto Rigathi Gachagua ni mali ile misala yo ange mabinje mometele kindu chuke metele kindu kimba chuke ndio unai wa milioni imwe na nusu wambiyo kwa milioni imwe na ngilima na monzambe yange kwamba titwe na allowance maingi na sindo mbingi na airtime ya ngilimi yongwele na itano ndesema kunia utumu na maingi ni yanyi wa kuno wako ni yai mutima mwakango tabi yue yukwati ana yukwe wako ambililie tuko yimwe ya mwiwa monza lini mengichi no ungamiyenza amenwe lungana na misala ya thuko maserikali ita wa SRC ya Salaries and Remuneration Commission mwele kibila wayo SRSLM yes niwo watumbithisie asya yumisala kumo munde mwayo wa monza withela andiki atenika permanent secretaries inspector general wa polisi Avet Kome na director utongwese kana una atwika ni una misa advice ya president kitengo cha ujasusi oimiwe mwanyolo kunikela ndani utongwe wa yuni Nurdin Haji Nurdin Mohamed Haji yu asubu kuma yu mwayu wathela mesa kwambia kwa sangili maana nyanya na 19 ngili maana nyanya na 19 pweti nane emwe ile itatu yana manele ana tandatu monza nana naongela ngili 19 yolo na indi ile ngisi aya time na indi isutu yo weta na maweka londe kwanenga president maubo maujasusi amuika manje nsima isi ni moko na kisamba mutwe mautio matoka bumbeni anosa 792,000 ili maana monza na miongo kenda na ile yose bube na nyanya plus ingi 10 na nyao pena nana simbe na ingi 10 yani mongelilo around more than 20,000 yu usuni wa musala maspika nitele mila munoge samba yuwe tangula kumbe ni member of the third estate million kumbe kwata 1.1 million na mabesa ange bekuyolo 1.1 yes you esa kwambia kukwata 1.2 plus mabesa ange bekuyolo tambatite ambunge na maseneta maitu kumbe ni matu yemekwata 725,000 yumambisi ya kwata 739 yini chike tumikuona monde ni malile wote kwa pamoja na tuina majority na tuina minority yes na mama ikwata 784 yes imezambi yokwata 800 kwambata yes you asuonde ni malile malile on malile na grounds mbinge ground yambene kana president William Ruto wa chumwa ni watangasie kuolwa kwa misala ya thukumi ma serikali na kuolwa kwa budget kindu chambe 1.2 billion nisiambie kusivi wanondo bisi wa recho na Dondoroka Rigathi maibo first and second lady obisi sinesiumi sio kumbe inethe ana 1.2 billion sigile pesa sia Kenya maitanuka pesa sia kwa sia kwa mkate shilingi 65 mateo ndo makuika nyenju sofanye ntikwa sini mandethete number 2 kitu micha ambunge akulia ingi president ya mino tangaso wethi ye baingwe saya kwananga lini mengichi nundi gazeti nundo ya na gazeti wa kwambililia nundi gazeti kana ni umisie gazeti ni rasmi ya serikali kana aonze yube kuongela musala yuba ingo kuongela musala kwa any of kwa kangu kulie yes muthoko miwanda wa serikali ndeguma yulumba kababe kibo umayo mpaka pe sabukibo mpaka babe sabukibo ina ita provincial administration na mone malaila kana mama kitie kwiwa maume angone amabindia yu andu azuma maina moyo nongi
bai moyo wibana ukajuka mpaka alimuni na asikalini kila pando pombe muthukumi gonde wasikali muthukumi gonde wasikali nulikana tuweta asikali ndo manongela wangilili onetha no kakili onetha no maana na 1900 yisaitha ni increment ya isa kwithi aje kuongela kwa musala onetha silingili ni muongele kwa misala yini kana kiu ni cancelled bakela kukatangazo kubika bau ukwati wa mbi ya Kenya no tumanie ne mabikia na kuongela misala yuma ikuongela misala ingi haingwana ni malele officially Irene yes watata kusisia ndeto sio yuta muyumbe wa kilio mbunge cha ni senator wa Aaron Teriot ni wanambe senator wa county ya Kericho yani aiti yani mnataka tupigwe tukufe ndio mfurahi mimi pesa yangu staki ataki kuchomewa nyumba yisi ni ndeto sio yule bango goli ati kuate yani ndeto itu kuona mainena yani ni kuaidhirisha ya kwamba kanabe kindu meukia nundu keka ba ikindu mekukia nyondo aishimiwa ama itunemezineza mati malea musala uchongalwa wa medali mimi sikuandikia barua nikiwaambia mniongeze mshahara mimi hata nashangaa vipi mniongesha mshahara mimi sikuandikia barua kwamba mimi hizo pesa sitaki kamwe yuni kana mayasia timu yasia tiyafia nimeongea nunonioneza byo tutekwa nanga masana nunonie kimani kuria athina kuko ndio saniche mawoni ma mwenenzi ayeka lanzi ayase obya the finance bill na mawendeke dio mumio mukate na sindu ile itatu na mwa kama tu now this is the finance bill nunonio ndo neka niwe nake kimani shungwa nunonio ndo neka niwe nake ambunge onda lama nako ni yes yuko na Oscar Sudi Oscar Sudi ikilabu chake it is not in operation again we wa kwanza athuku na athuku mimbe wa maana mena manele asuni maise we ndo kilabu kithuku mecha ini ingetha nzo bitano sia ngili 20 nembe endwi yuetela mundu swesa ku operate ndi tyo mpaka ambe kwikala ndine kendose na mbali na kiu ajumbe ala ndio ndeme wa makonie kula ya yes mewa ni mebithie na mane ngwala mubate ko kina isioni sio sia thini mane ngwala mubate ko kamathiko ni no ni ulongia kina bandu ndo kune ulongito unoni ndo kune yuko kubemo me asia mewa ula thino la mena gwo mewa mate kwenda kuongela thinonge ndo na jalango ikulia mbajaribu hii na tujaribu titamba kwenuka kula kweandu maitu exactly titamba kwenuka kula kwisiana situ maneti sewekeo na niwe sewuto na kwitha we muteko wa musala tiwoti muteko au meangi majensi masioke machache ingi maze yute mwezi yangi bumbungeni mwa kango tabu kimwe na nita mwendo tumuthia tiuka ingi bumbungeni kwa ne batoneka na o maandamano akwanzie ingi kanenge makethwa maembe na kutethia nthi ya Kenya na kuyangula ni thukumite